Football Titi part zaruk somli pathumna ngai thavele don ta ila Aston Villa player Leon Bailey chuan loan in Italian club Roma azom ta a sangni somni panga somni paruk season tluanin Roma tan a khel don ani Roma le Aston Villa te hian Bailey chungchanga hian transfer puitling pa ngai in leifel lo theine turin thuan thlung tel boka hei ero Roma thutlungna ain ngat to dona Roma hian an lei nget duani chuan an lei nge theine turin Aston Villa hian inremna thu an thlun pui ani kumsamni pariat mi Bailey hian kumsani samni pakhat khan German club Leverkusen atangin pound makterwe samni pangain Aston Villa azoma Villa tan hin match za somli pali khel to in goal somni pahni akhung Villa ai hian kumsani samni pasari chu ni samthum khlengdai contract aneya a contract la mang zo lo ma sela Aston Villa hian team an siam rem me kara Leon Bailey hi tima bultan tu nget zinga anda theita lova hei wang hian Bailey hian a khel tam zual theina tur club nia angai Roma hi apanta ani Newcastle and Brentford atanga input chhuadu ian uiza laklu tumin pound makterwe somli an the chuaka Brentford hna hian atira pound makterwe samthum panga in peka ahnua add-on skaltlanga pound makterwe nga in pek le turin ian uiza le an deal Marcel Brentford in an lo hnol thunga amai Newcastle hian pound makterwe samthumin an deal to boka Marcel hnol sak niin an ngam na zat anti san hnuwa po an deal na hnol sak an ni zui ta zel kumsamni pariat mi diar kon go forward hian Newcastle zom adua Newcastle point laklu an duwa ma se a khelmek na Brentford hian an duang te lo chuan an hral phal lo ni in alanga chuwangin diar kon go forward hian Newcastle hi ala zom theiri lovani Chelsea chuan Portuguese player Renato Veiga hral rem ti ta in Spanish club Villarreal hna pound makterwe somni parukling thei turin an hral don ta a tuni puilai in player hlalna atangin pound makterwe zahni somnga te meu an la lutling don ta bok kumsamni pahni mi hian medical test apal tlangani chuan ziakin contract Villarreal a hian anda thei to dona kumsari dai contract aziarin ani Chelsea hian Renato Veiga hi kumsani somni pali khan FC Basel atangin pound makterwe som pahni sengin an leya match som pariata chau chorma sela pound makterwe somni parukling thei turin an hral le thei don ta a Chelsea tan chuan sumpei punna thatak atlingani Renato Veiga an hral fel hnuwa Chelsea hian tuni puilaya player an hlalna atangin suman hmu zongzong pound makterwe zahni somnga pakhat point pasari atling dona player som pakhat lai an hral don ti na ani hemile lingchi an laklu lama tuni puila hian player pakua an la lut towa chung hau laklu nan chuan pound makterwe zahni somsari pasari an seng towa chuwangin Chelsea hian tuni puila hian player an leina atana suman sen zongzong le player an hlalna atanga sum an laklu zongzong han pai hian sum tam tak an seng lem lova pound makterwe somthum po an seng tling lovani heti lai hian Manchester United atangin Alejandro Garnacho laklu an latuma RB Leipzig atangin Xavi Simons laklu an latum boka ma se hral lama hian Nicholas Jackson te Christopher Nkunku te Raheem Sterling Ben Chilwell le Axel Disasi te hral an tum meka an hral theini chuan tuni puila hian player an leina atana suman sen ain an hlalna atanga suman laklu hi atam zok thei arin omani Xabi Alonso hian Real Madrid akai hruai hnuwa player tlatlum lo lang salber ti thei chu Rodrigo hiania Alonso hnuaya hmun poimo achang theiri lovani match a khel vea te po minute somkua khel anei tamia lova ben cha thut tluante anei le thin thung hengte awang hian Rodrigo hi chuak tura soi thomte Alonso ro manna atan hmuna omlo thu te arile thina Rodrigo hi nginga ngai ani ma se Alonso hian Osasuna sikhat faya an hne nu khan soin Rodrigo hi engwanga khel lo nge voina game kha chau kan khelatin ni a phena engthil dangma ahom love ka thutlukna ania Rodrigo hi ka ro manna atele atiani Alonso hian Rodrigo hi ala chhor ngei arin oma ma se ama ang khachuan a khel tam lutuk lo mai thei player a thlan jok te chok zang khainan ahman arin oma Alonso hian tuma starting 11 nget anom lo training na a ti tha apiangin an khelang tin soito ma sela Rodrigo bi ka hi chuan Alonso hian adu khop amuri lo ni in alang Alexander Isak chungchang hian khel a hlo zel don ni in alanga Newcastle a chhuah san thei talawani chuan ama hian ator hle na chance asang don hle
Newcastle po hian tu ni puilai hian an hral lo ani chuan transfer kongka hon hun tanga man tlom zoka an hral atul to in arin oma tu ni puilai hi an hral to theilai ber tur ani arin om chu wangin tu ni puilaya an hral lo chuan Newcastle hi sumle pai ang zongin an hlok tur angin an hlok lo ve theitlat ani hetiang kara hian Liverpool lam hi anin du ve tlat thunga Newcastle phut ang the chua thuai an tumbik lova Isak rilru an min to ti anin hria Newcastle an dek le tangar ngara club dangin Isak an be se ngam to si lo Isak hian Liverpool chau ati to sia Liverpool in Newcastle phut zat an bedu big si lo atu emober anin siam remani lo chuan tuar tu anom ngei do ni in alang ta zel ani Isak hi season masa a Newcastle player gol khung tam berania ma se achwa du tlata wangin club lamtan alu hei thak leang ti arin oma Spain a mani in a training vela anuwa Newcastle a mani in a training zuile Liverpool in Newcastle cherna zat aya tlemin andor ve ngata ma se an hlo cham Newcastle line Isak thak thei tu tur ang striker an la lu thei reng lova player an hip lo ang reng hle Newcastle hian hral mai phal si lovin English Premier League an chhor du lo zuya engtin omzel don nimo Isak hian social media kaltlangin Newcastle in an thutiam an bo chiat thu atar langa chumi awanga Newcastle rin na anei tak lo thute anin zom na zom that le thei ani to lo thute atar langa Newcastle in an hel hle changlen nga lin eng thu ma an tiam lo thute an hne na contract nei lai ani thute in an chang Newcastle le Isak hian contract an la nei sia chu wangin olsam takin anin then ngot thei lovani ma se an kar athalo zual zel box sia eng tak hring chuak ang mo kumsang ni somni pakhada khan mi tuin emo Saudi Pro League a hian Ronaldo kan la muang ti in soita sela kan oi lo viawin arin om Ronaldo mai ni lovin player langsar pui Saudi football a kan mudon ti in soi phaise chuan kan oi lo hlom le zual ome ma se tuna chuan Saudi Arabia a player langsar tak an ther fura khovel point angai nei tan der to Ronaldo an Saudi apan khan player langsar dangin an zui sup ring ombok ma sela atam zokin an ring hlela Ronaldo kalna Saudi lama an kaldu tak an ring lo ma se voina chuan European footballa player langsar tak engemaw zatin Saudi Arabia an panta ani hi Saudi Arabia hian football khovela mitam takina ropui bera an soi thin Cristiano Ronaldo an kol meka aropui ber tilo poina aropui ber pola anda ani African player aropui le ngai san ron Sadio Mane an kol boka Portuguese magician anti hial thin João Felix te France forward no moya choi thei ema wanga France serial winner anti tak hial Kingsley Coman an kol tel tabok anni pali te hi alna satana khelvek an nizuya Ronaldo zui tu te hi ante lovani Karim Benzema te N'Golo Kante Firmino le player langsar dang te po club danga an nual mai Saudi Arabia football khovela a than zel dan hi ngun taka ngai tua chuan antan a thalam ani zela khovelina ama a angai sakvak ngai lo a hriat lar vak lo Saudi Pro League po in ama song a in ngai ven a hloa sum an nei tam ma chuanin thiam takin ma an la a hlotlin na an mutame kani sum nei bok fing bok mathlir nei thiam bok Saudi Arabia hetia footballa aming than zel na phena hian thuak tha le sum tam tak awm ti hi theingil chi ani lo sum om teu ma sela project mumal le tha awm lo chuan lotlin na kong ako chuang lova Saudi a hi chuan sum le project mumal thasi awm tlata chu min player tha po an lut ta zela engchena rei nge an dayang ti lam ai chuan eng ang chi a nget le tha in nge an chhuat theyang eng level nge an thlen theyang ti hi zona lian jok anita ama kha chuan engchen nge sum an chelek theyang o ti kha zona langsar ania kha an kalsan ve hret Europa League sang then khat level an phak thei mai angem ti hi mitam tak zona le ngai ven ani to jok ani Eden Hazard kha athiam lama player tha ngetle munom rin tlak ani na lai mu poimo deuh chu aril rupun mang kha ania chu Chelsea a khan ani big ti thei ani bok khatilaya ati me thin John Terry khan soyin West Ham kan ma chondon tumin tactic chungchang kan soya khatilai khan Hazard khan heng thil te hi enga tinge kan ti West Ham tan chuan tu te fakau nge khela ti in min zot ta hloma
Hazard khan West Ham player tu ma ashelova ti hian soin ball min pe ula goal ka khungang tiin kha Hazard ari ruput mang ani tutenge ama chondon tia aboi ngai lova ama kha thazoka ain hlareng thin ati ani West Ham laka po goal ni khungin sinhi fain Chelsea achak puya Chelsea a khelpui te tan khachuan ngai san lo chi po ani lo thei lova ngai san ngai ti thei ani training na po omvel mai ti ve chiam pe si lo khan ru pau khau ber ania tuma lo anei lova mani in ring tok em ani ma se Chelsea Hazard le Real Madrid Hazard te khachu ain anglo ti kan riat kha Chelsea Hazard zet khachu aturu ve chiang ani football khovela hian record ro pui tak tak a oma chungzinga engemoza chu khum har sa tak tak tura ngai te ani hloma chungzinga record paruk te chu soilang talokila Zinedine Zidane khan Real Madrid manager anga akai hroilai khan azonin UEFA Champions League a tumthum a champion puyani kha khatianga UEFA Champions League ka season thum chung azona team kai hroi champion pui record kha ni rualpo har sa tur takani khum chu soilo ani rual tu tur po hi anom thengem ti zui vong tlak ania hei baka hian Jose Mourinho an team akai hruai kum ko chung te meu home match cha tual chung league sang bera atlom pui mia lo kha khami record te po kha khum chu soilo ni rual ringot po har sa tak turani hei baka hian Xabi Alonso an Leverkusen team kai hruai chunga match somnga pakhat te meu tlomia lawa akal tlon pui kha Leverkusen te ang team top team po ni lem lo khatiang record anei pui kha a hlu in aro pui leya ni rual thei anom lengem ti po hi ngai tua wang po in anom thei lo mayang a ti mai all tak ani hei baka hian Pep Guardiola an English Premier League no moi Manchester City a zone in tumli a choi pui kha English Football League sang bera season li chung champion 5 vek record kha tu man an la siam ngai lova khum thei om don tak mo Sir Alex Ferguson khan English Premier League ka champion no moi som pathum a choi mana Manchester United manager ro pui ber hi khovela manager om to zong zinga English Premier League no moi choi ngun berania a record hi khum thei om don tak mo Carlo Ancelotti po hian UEFA Champions League no moi a choi ngun leya manager ani nuwa AC Milan tumni champion puin Real Madrid tumthum a champion pui boka Champions League no moi manager angin tum nga lai a choi he a record hi ni rual thei om don tak mo Indian club thate in Elna Duran Cup chu semi-final khelzo anita a semi-final match nanung zoka Diamond Harbour in gol ni gol khatin East Bengal an neya ti hian semi-final match masa zoka Shillong la jong sikhat faya ne tu Northeast United le Diamond Harbour te hi final match ha anin ma chon don ta ani Diamond Harbour a hian mizo player engemaw zatan oma Samuel ate Tharpuya te Lian Sang ate Somte ate Paul ate le Saruat Kim ate po an oma Northeast United a mizo player omtel bokin hei wang hian final match ha mizo player engemaw zat kan hmu thei don ta ani final match hi August ni somni pathum tlaidar nga le achan veya Kolkata a an khel don ani transfer thuleng lam hoita ila Arsenal chuan eze Crystal Palace atangin laglu antum chun zom zela Tottenham point laglu tumin London Marveng club langsar pahni hian eze hi anin chuna hle Arsenal hian Paul McTerre somruk the chuakin eze hi laglu antum doni te in thuthar bera chuan tarlan ania Gunners hian Spurs laka eze hi chanan tum lo hle eze hian chona thar ma chon a in peya Crystal Palace a poimo hle ma sela club lian zok pan a hrelowa chu wangin ama be sei tu te po hian be sei an nei sanga Arsenal hian hun angemaw chen an zui towa ma se Palestina suman be sei zat an the chuangam lawa wangin tun thlengin an la lut lawa Tottenham in an ngam huai chautak ema wangin Arsenal po hian an ngam na zat an tipung do ni in tarlan anita ani Manchester United Swedish striker Rasmus Højlund chuan AC Milan azom thei mel talova achan chu AC Milan hian Leverkusen atangin Victor Boniface lona an ho don wang ani Leverkusen le AC Milan te hi Boniface chungchanga hian anin rem thokhat towa chu wangin AC Milan hian Rasmus Højlund hi anma mo mel talova Manchester United striker hian AC Milan hi azom thei mel talovani chu wangin Danish forward kumsomni pahni mi hian khoilam nge a hoidon ti hi a chiang talo hleya AC Milan hian laglu zui an tumarin omtak lo awangin club dang zom tur angai ven atul don ta ni in alangani heti lai hian AC Milan hian Boniface baka hian
Hoilan hi an du tel hram ani chuan laklu an la tum thei boka ma se zirmi te chuan Hoilan hi an be sei chhun zom an ring to lovani transfer thule ngai thlak chhun zom ta ila heta hian BBC na tarlana da sanin tar langin Arsenal chuan English midfielder Morgan Rogers kum somni pathumi PFA Young Player of the Year choimane dong hlim hi laklu an tuma Aston Villa hian suman phut tam hle thunga pan maktadoi somriat borvel an phut ani Florian Plettenberg in tar langin RB Leipzig chuan Liverpool atangin Harvey Elliott kum somni panimi laklu an tuma mi malthila phechon in remna an nei puito Harvey Elliott hi Xavi Simons munruak no khana turin Leipzig hian an be sei ani France chanchin buten tar langin Martial John kum somni pakomi Greece left back Costa Tsimikas laklu an tuma Tsimikas hi Liverpool a hian anget talo hlea tuni puilaya chuang ngei tura ngai ani Fabrizio Romano an tar langin Manchester United Danish striker kum somni panimi Rasmus Højlund hian Napoli emo RB Leipzig emo apan thei mela Napoli le RB Leipzig te hian an be sei ni in atar langani Sky Sports in tar langin Nottingham Forest chuan Sevilla atangin Spanish right back Jose Angel Carmona laklu antum Athletic in tar langin Nottingham Forest hian Aston Villa right back Polish defender kum somni pariat mi Meti Crespo laklu antumani Sky Sports in tar langin Everton chuan Southampton atangin Tyler Dibling kum sompongami laklu antum mek Football Insider in tar langin Bournemouth chuan Chelsea atangin French centre back kum somni pasari mi Exel Disasi laklu andua ma se transfer puitling pa ngai anga laklu tum lovin lona ho antum ani Romano an tar langin Arsenal chuan Eze lalu turin ma an son zela Eze laklu theina tura Crystal Palace sina suman phut zat pan maktadoi somruk an the chuak huwa ma hei wanghen Arsenal hian Eze hi an laklu thei ngei abe se om hlea hetila hian Tottenham an la beidong lova Tottenham hian an la chu pui ve ngar ngara chu wangin Eze hian Arsenal nge Tottenham apan don ti hi ala chiang ri lovani club pahnih te hi chuan Crystal Palace sina an chiarna zat sum an the chuak huam ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se